Yaba mu nyina akwaba na yaba mu nyina mwachen ABM Famra Adom TV na fe Asempa 94.7 FM ene eye memreda October bosumida etoso enwotwe afimpimienu ene adwenumienu ene enedai ena kwa memreda ti yede Nnawotwi dwumadie ene brofi sabre kopinse nondu ebebo medin de akwasi insia Nnawotwi ense bebre sisi de kan efa ehemdi amampena na adodan kwakufa na mayemfo ana fe abanam sifo ya mansimansi na odomu ekoye wasante mantemu ni nyina fa komodi ebetimi ahwe aboa ama galamse yetimi abre ano ase ewo yemamu na amanfo aye man ne ehusunsuanso no enko wie bone na ehusunsuanso be papa na o man aska na asanje sika ede efrimuo ne ebimu ahyase ebisa ayese sa anamonto no yempa ho ana so baby ababedu no eya kire yese mampani ekono age o mamu nyina ensamti amampani so esombia enye yi ana ye free anim ekwe die biem na aka oso man yetimi eyem esanse ye de ahobambofo abam ni efise Ghana for nketi asojafo akakitikiti obi abadwane eba ne se ne ye asojafo agogu kwa ebrentuo mum ye asojafo akoba bia ye tu galamse na so still ne ekoso na ekoso efri bra na adodan kwakufa na ban befa Ghana na galamse ensu a ase ani no dodo se na ani atie sikase na ye kasei yedi ewura galamse ekun ya yekun emu so sika yedi ewura galamse ekunim no emfaso abaso ade ama oman ya na semfaso emaso a die biem na akase oman Ghana yebetimi aye aboase na be ya galamse ne yentimi entu ase kora yebetimi ahwanso amanasi fom se yadwudwira edie na ye koye nim temamfo so betimi aye ede aboa ama abana motu a wotu no ebetimi awie peyo nanama yemfo chefa ewo galamse ekunim no ene sen amanfo be ta aka se asase Ghana mamra aka to se ebre be hu se ade japade bi ewo asase ewo ohene bi ensem hu se japade bi ewo sonom efri ohene ne nsem di aban ensem ayemfo tumi be no mo wo ewo asase sika kokko ewo so eye no krasi yebo ayemfo amane asie so betu sika kokko na asase so a so motie eno mo ye galamse no ayemfo no ente ana die na ayemfo no so betimi ane empremprem yetim de aboa amakun etimi wie peyo abanam sifo mensir krachefo yo mo miamia wodo ayetu galamse nyina emre santen free bra ban hye akun yase bepem ena ye kasei die na omo akasa so etimi aye omo so hwe omo akasa circles mu so a die na aka ebetimi aye ede asoso aboase na be ye kuna ye kono ebe yepeyo ede amayen asemisa eba kope galamse kono age oman ensemu ana Nnawotwi mu so ana World Bank pen for de to dwa ekiremu ese Ghana pempen so sikasem yeka emne ede kono anhwe be kwakodu afimpimienu ene adwenimienu no na eye eka Ghana ede na pagako 104.6%. So the question is ekwamre betimi afaso a eka wodo a emne ye no ye betimi atwia amekom anhaye wei ene komo ana no pe ewo pono so Nnawotwi ye babadi ewo Adom TV ne Asempa 94.7 FM joining live on Facebook social media handle biakwa search Asempa 94.7 FM manase Adom TV midin de akwasi insi atwewei e ba isi